Mas Dus, Mas Dus. Napa Ustaz Suwi? Abah, tore nyanyi mak letak sepe. Anyanyi napa Ustaz? Tore nah, nyanyi dil sendilan. Oh, mondel sendilan tore. Ni kening seneng gula. Yang kimon sepe nikah, tore mulai. Tore. Ceng katu lakon aduk nundutan mon orang atu kentu kentero dek paraben ceng katu lakon aduk nundutan tapi se atu kentu obuen pun la oben kak se kak deng deng apa kepak ka sokonan se berkak beng tata beng sampai depak ka beng konang ceng katu lakon aduk nundutan mon orang atu kentu kentero dek paraben ceng katu lakon aduk nundutan tapi se atu kentu obuen pun la oben kak se kak setuju. Lah, macam gadis ni. Setero ke Praben. Apa? Orang nak tahu macam gadis segi terus ke Praben. Engki. Padahal, benar pun nak kosak kita ke Praben. Bula heran. Tamun bula sarang sampian pantas. Jok sebenarnya kenapa Mas Dus? Tahu dos orang. Apa pun Ustaz. Lah karong kuan. Duko cengah yo kemiyo kena bila ngate nak aku agen du orang ngalok oloken bila ngate la paraben mun ajem magau ben jembang ko paraben abelaut derin tako paraben abelaut derin tako. Tanya, Praben ni karakti. Ya, abang lumayan. Sampean terus. Punten gula tak terus Ustaz. Yo mau tak terus, tore nyanyi bae. Engki tore. Secuang teko seculing teko sedenteng abuduan sena bang sampai aguling ateng lenteng bakobaan olah rapiruh jera jena muntala katel ayane buna se buru para bena sampai ngoncel bun embuna se buru para bena sampai ngoncel bun embuna. Sampai buruk engki pola ni tabang ring lake yo bobodo kan eng tuana mun andi anak anjir soro jek pas lomber takut sampai tapanang enang seleber Engki to sering sampian. Mun pula ke TV to dus ada buatan.
Lu, yang kita orang banyak kotong aja leger tak iya lang bangun berle anak foto je berlomper tako elang salebaran niku pejah lako apuang sampai lokah abang lober kotu jaga paong kuan karena nikah kewajiban kotu jaga paong kuan karena nikah kewajiban Nah, samangkin tore kebele karing tuan nah. Anaan mak le ipa ambu sila ko ilomper. yang kita pas berangkat